kita mengingati Nakbah. Hidup Gaza! Hidup, hidup! Hidup tebing barat! Kita mesti kutuk mereka sehingga mereka berhenti membantu kezaliman Israel di Palestin. Semangat orang Palestin semakin kuat. People support them are getting stronger and stronger by the day. Allahu Akbar. Hancur, hancur! Hancur Israel! Lebih 750,000 rakyat Palestin telah diusir. Your brothers in Palestine, your sisters in Palestine will never forget their right to return to their homeland. Rumah mereka diradamkan, keluarga mereka dipisahkan. Nakbah bukan sekadar sejarah, tuan-tuan dan puan. Ia adalah luka yang masih berdarah sehingga kini. Genosid itu masih berlaku di Palestin. Pembunuhan beramai-ramai masih berlaku di Palestin. Ini adalah penerusan Nakbah yang telah berlaku sejak 77 tahun yang lalu. Peristiwa ini juga bukan sekadar konflik politik, malah merupakan usaha jahat untuk menghapuskan identiti, budaya dan hak sebuah bangsa. We thank you all for being here, and you are the chosen people that you are here today because you still have conscience. No one should deliberately be starved, maimed, murdered, or forced to immigrate. Israel must be punished for all the crimes against humanity. Keep talking, writing, and spreading about the situation. Ceasefire doesn't mean a success. Keep on writing until occupation ends. Do what we can. Silence is complicity. We will not be deterred. We will not be silent. Gaza must live and freedom must sail. Free, free Gaza. Jangan kita berdiam diri. Suara kita adalah senjata yang ampuh. InsyaAllah dia akan menggegarkan dunia. The people of the world is demanding the end of violence and genocide. From the river to the sea, Palestine will be free.